Muraho neza nanone inshuti zanjye, ni ikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane ishobora kugukiza cyangwa se kugushyira mu kaga, inkingo. Tugiye gusobanura ukuri n'ibihuha bivugwa ku nkingo tugendeye ku bushakashatsi ndetse n'amateka. Inkingo nizo vaccine, tuzi ko mu bihugu byinshi bitandukanye hagenda habaho gukingira abana bakivuka bose kugeza bagize imyaka 12 bitewe n'igihugu, ariko he n'igihe haduka ingingo runaka kubera ibyorezo byagaragaye ku isi bigiye bitandukanye. Mwumva ko ingingo zishobora guhindura ubuzima bw'abantu kandi zirakoreshwa cyane ku isi, ndetse by'umwihariko hari indwara zagiye zicika ku isi kubera inkingo. Urumva ko inkingo kuzikoresha ni iby'agaciro. Kukiriho hari abantu bavuga ko inkingo ari mbi. Ese wowe ubitekerezaho iki? Nawe utekereza ko inkingo ari mbi? Twandikiye muri comment, ariko kora subscribe nimba utarayikandaho, ikindi usangiza abandi ino video kuko ni ingenzi. Ubaye uri umubyeyi, waba umupapa, umama, ibyo byose ufite umwana cyangwa se uzabyara, umwana bazakenera gukingirwa. Twandikiye muri comment uko ubitekereza. Ese koko inkingo zishobora guteza indwara? Ngiye kubabwira rero byose, ntacyo ndahisha, kandi byose bishingiye ku bushakashatsi ndetse no ku mateka no ku bimenyetso bifatika. Iyi si video yo gusenya cyangwa gusuzugura abakeka cyangwa se abasebya inkingo, ahubwo ni ugufasha abantu kubona amakuru y'ukuri bakifatira umwanzuro uhamye. Tugiye kureba rero hamwe ukuri ku bivuga ku nkingo. Hari ibihuha byinshi bivugwa, ariko ino video iragufasha, irarangira wamenye ukuri. Tubutse ko ino video ntabwo isimbura ubuvuzi, ahubwo igamije gutuma twebwe abayikurikira tumenya ukuri ku buzima bwacu bwa buri munsi, yaba ku ndwara cyangwa se ku miti. Ese inkingo ubundi zikora zite? Reka dutangire ku bintu by'ingenzi. Inkingo zikora zite? Umubiri wacu buri ufite ingabo zitaboneka, tubyita ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se immune system. Iyo rero umubiri uhuye n'indwara, izi ngabo zirarwana n'abasirikare, zikazirikana uko iyo ndwara isa. Iyo izo ngabo zihuye n'iyo ndwara bwa kabiri zikayitsinda, zizayitsinda vuba kubera ko zari ziyizi bwa mbere, zarayitsinze zisigarana ibimenyetso by'uko ziyizi. Niyo ndwara igarutse bwa kabiri kuyitsinda bizoroha. Ingingo rero ziradufasha gukora training cyangwa se kwimenyereza, cyangwa se kumenyereza izo ngabo cyangwa se abasirikare b'umubiri. Nta ndwara ikomeye turwaye. Ni ukuvuga ngo inkingo, iyo uhawe urukingo umera nk'umuntu warwaye iyo ndwara, abasirikare bawe bakayimenya ku buryo niza kuyirwanya bizoroha. Ariko wowe icyo gihe ntabwo iyo uhawe urukingo uba warwaye, kuko ntabwo urukingo rutera uburwayi. Nuko rero igihe umubiri cyangwa se byaje, tuzi ko mu nkingo dukoresha cyangwa se bakoresha mikorobe zaciwe intege cyangwa se zapfuye. Bityo kuba zaciwe intege cyangwa se zapfuye bikigisha umubiri uko ugomba kurwana. Ibi rero bituma iyo umuntu ahuye n'iyo ndwara nyakuri, umubiri ubuze icyo gukora kubera ko wigeze kuyimenya, kubera rwa rukingo waguhaye ibimenyetso by'iyo ndwara, ndetse baguhaye iyo mikorobe itera iyo ndwara ariko yapfuye cyangwa se yaciwe intege ku buryo itatera uburwayi. Rero nta kindi kintu cyakoze ibi neza nk'inkingo mu mateka y'ubuvuzi. Vuga ngo inkingo nizo zishobora gukora ibi ngibi zonyine. Urumva agaciro cyangwa se akamaro k'inkingo. Reka tugendere hamwe turebe amateka y'inkingo. Mu mateka gato, mu mwaka w'1796 uwo bita Dr. Edward Jenner yakoze inkingo za mbere zica smallpox. Smallpox ubwo ni ubucita. Ino smallpox yicaga abantu miliyoni buri mwaka, ariko uyu munsi yaraciwe ku isi yose burundu. Turebe na polio yicaga abana, yatumaga abana bacika amaguru, ariko yaraciwe mu bihugu byinshi kubera inkingo. Ababyeyi rero bacu barabizi, mbere yo kubona inkingo, iseru, za tetanasi, agakwega byicaga benshi, ariko ibi byose ntibikiboneka cyangwa se ntibigihari kubera inkingo. Inkingo rero ni iz'agaciro kuko zifite uruhare runini. Niyo mpamvu nta muntu ukwiye kubaho adakingiye, by'umwihariko abana. Ese hari ibihuha bigenda bivuga ngo hari inkingo zitera autism. Ubushakashatsi bwose bwerekanye ko nta sano iri hagati y'inkingo na za autism. Icyo gitekerezo cyatangijwe n'ubushakashatsi bw'ibinyoma bwavanwe mu binyamakuru atari muri bitabo bya medecine. Inkingo zifite poison mu mubiri cyangwa se uburozi.
ibi nabyo ni ikinyoma, ngo hari ingredient nka aluminium ariko ngo urugero ruto ruteye nk'isukari nta kibazo rutera ku mubiri, nta ngaruka mbi ku mubiri rwose, muhumure. Ikindi kinyoma kivuga ku ngingo ngo kuba umuntu ufite immunité naturelle birahagije. Oya, ubudahangarwa karemano nibyo twita immunité naturelle ishobora kukuzanira indwara, ikakugira ubumuga cyangwa se ikakwicira. Ingingo rero zikurinda kugera aho ngaho. Ikindi kinyoma ngo haravuga ngo ingingo zigamije kugabanya umubare w'abatuye isi. Nta gihamya na kimwe, ahubwo zigamije gukiza ubuzima bw'abatuye isi. Hari abavuga ngo ingingo ngo zigamije cyangwa se ni bizinesi gusa. Yego, hari amafaranga mu ruganda rw'imiti n'ingingo, ariko inyungu z'ubuzima rusange nizo nziza kurusha iby'ubucuruzi. Ese ngo ingingo zigira ibimenyetso bibi cyane? Hoya, ibikomeye ni bike cyane ugereranyije n'akamaro cyangwa se ibyo urukingo rufasha umuntu. Reka rero mureke tuganire ku nkuru nyazo. Hari nk'umwana wo mu gihugu kitavuze wabuze urukingo rw'iseru, yararwaye pe, ararwara cyane araremba ndetse biza kumuviramo gupfa. Urumva ko inkingo ni iz'agaciro. Impamvu rero ukurikiye ino YouTube channel yagenda gukangurira gukingiza umwana nta rukingo usimbutse. Ubushakashatsi hano bwagiye buva muri WHO CDC bwerekana ko inkingo zirinda abantu 4 miliyoni buri mwaka. Murakoze rero cyane, bye bye. Muraho neza nanone inshuti zanjye, ni kaze.